Jesus. What did you want? Oh, erade, mema free. Everything tonight. I know I go Facebook now. So follow account. There be Katakyiefm. Go Facebook now about Katakyiefm. Erade mi nyankopone. Erade tumenyiwa. Mama dao Mama tafu serve ne mama di mumazo ah sie mi mo prosu me urade me ni daudo sie mi mo prosu me urade me ni oh, erade, me mawure firi, everything tonight, na binti mi brave. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. My God, my God. Thank you, Jesus. Yede ashirani ya yeye ema ososo nyankopon. Onyame nkoa na yede yeni ato ne so. Twede ampon tete kwa fama basayi adom nyankopon no. Ene munyam nyina enka Kristo. Onwa na nimene na chi no twere na mayeti asiese obie biara enni ho. Enano pay aseda ene ewie ayeye ene anwumre entontom ene yede ma no. Baby a wo bia me pese obeben wo fidie no. Mere yede wo sori ene ayeye ebre baby a wo bia sanse twere no eme ye ti asiese etwa se onipa dasani esori ono asafo urade. Inti enano Isaiah ka asem bi se ose me hwe na me hu ye abofo mpempem ne mpanyimfo aduoni nan no wonyina ekoto sore ono asafo Awurade Nyankropon iti baby awo bia na mame mfanchi akese emfa maupa na me ma wakwa abasronko mra Katakyiefm 9 FM. This is Katakyiefm live. Baby akoraso wo bia Apostle Emmanuel Gyamfi papa me chiao pa. Onyankopon enhyira baby bia wo bia wo betimi so aba your social media platforms on so. Katakyiefm live on YouTube, Katakyiefm live on Facebook, Katakyiefm TV on YouTube. Bra ni nyina ye momne sorry asafo Awurade wate. Mama, from January to the month of May, Awurade ayebi. Sometimes me tenase na me busa me ho se entimi kura no edie be na maya ma Nyankopon a ono asafo Awurade Nyankopon no. Nani ko me ho sa. Edie ba ade e na maya ma Nyankopon a ono asafo Awurade no. In fact, just say ye boni nyina chi no. Asafo Awurade eka ye ho. Enkukuru hwi ase nyina chi no, ono asafo Awurade no oje ababa.
Mama, minim se o kwa amaniye bi mo. Minya ba ma minim se nso bi ukomo nso bi ato. Amaniye bi ato. Enioma aye basa, enioma enkoye. But Ewurade se menka nkyere wo se ene awie yi. Se oni nyina bom asori onu twedi ampon tete kwa fa nyame basa yi adom twedi nyankopon no a. Ose wo nsohwe no, wo amane no, wo su no ene wo dadwene ni nyina no ono asafo Ewurade no obeyi afiri ho. Onu asafo Ewurade nko a na ye twen no. Aye Katakyiefm live worship. Okay. 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 Enti enna enwumere yensori nyankopon yemfa aseda ma no yemfa ayeye ma no enna asene ntontom yemfa ma no esanse waye bi na de waye no so eboro adwen ne ntiase so oh Jesus na unim se ewiase no Joseph munua no ahoye nti omo ntimi ehu se sa omo no omo ye nsoroma ene me no ka asem bi ma me brother sister minua ba ba bi a wutie mi biara me no ka asem bi asem ono asafo Ewurade Nyankopon e de atom akoma so me no cha sa asem no wate Joseph munua no na omunim se omo ye nsoroma. Yes. And the Minister Justice wo fear. Me say Katakyie live worship. Asafo Ewurade Nyankopon no otwedi ampon Nyankopon no ene wie obeye nyame na ne maso aye ne ma esanse adekodie nti aye ba wi ase no onipa bi nti ase o enu nti na wo sori anopa wo tese akukọ na wo mu mfikyire no na obom no oye kokroko enu nti na naano na wo nam na wo kohu apon na ntwie no wo tese wo ye mu no mama sister brother minua ba ma wo ti ase he e kire se na ntwie ni pese wo kire se onyankopon ko an dimu wa asase wenso akukọ ne kire se kokroko no enti sori no ono akukọ no ko hye dua so no nyankopon bo no ho ban na nka nipa bi betimi afabo no nko ode abo no nanso Ewurade Nyankopon ebo akukọ no ho ban no obi amfa bo ambo no obi amfa aba ambo no efiewura no akukọ no kotena ni dua so a wodama ade kyenye no efiewura ni hu no nanso Ewurade Nyankopon fra efiewura nani ama efiewura na amfa aba ama akukọ na nka nkyira akukọ no se obehye mi dua so a na sebi nyanum mfa nkyeme atiefo mfa nkyeme na mu nini eguso efiewura na anya de amfa aba na amo no wamfa bo na amo no enti akukọ ni si free edua no so pa asema o kan se Ewurade wo ye kokuroko Katakyie live worship watch every Monday to Friday 2 to 3:30 p.m. Mama ni ebe sori Nyankopon na Ewurade be ye nyame na ne maso aye ne ma DJ Atinka wo fi ha Minister Justice wo fi ha mi ankasa menua kwa mesu wo fi ha the Apostle Emmanuel Gyamfi ensu wo fi ha papa Mami na won cha asem no wate Joseph munua no na omu nim so omu ye nsoroma Glory to Jesus Justice o ti ase Odifo mi ti ase pa onyame wo hu nyame wo hu pa se de nipa koda
bright minister we don't know and once akoda de ache nyame wo to say the enonyam hye e ma twedi aponyankopon because Joseph munua no omunim se omo ye nsoroma wo no omunim se omo ye nsoroma na twere na me yete ase se ahoye nti obi wu tie me adwuma wuwo mu obi wu tie me wadanfo bi a woni ne bo nantene ekonyame fie wunua bi a wo tese wunua no ne che wo suma sem ahoye nti wunua ne nim se wo chen wo senka Joseph munua mu yi ahoye ni firi wo mu a anko mu be wu se sa wo mo ye nsoroma yes on say bia obi nyante scenario nase but bra Facebook says here ko YouTube says here Katakyiefm TV Katakyiefm TV YouTube ni Katakyiefm live ahoye a enami no obi ka asem bi ansa na apostle aba no me pese nipa bi mo ti ase se wo ye nipa na wo ti wi ase ahoye yi firi mu the word jealousy ahoye ade no wonim ye onipa bi betimi aye nanso ahoye nti ose ade we kura ade enye yie enam ahoye nti ose ye ne yenye da ye yenyi na di enam ahoye nti ose akwa we kura otwase ye twa nasu enam ahoye nti ose akwa we kura no onsem fata sa position we nanso ahoye nti ama ukura ure fi dibia na wankasa ukura ye de ekuta wo Joseph munwa mu koton no omu koton no ahoye nti oh Jesus Messi na ye be sori nyankopon ama onu ankasa obe fili se oye king of kings and ye be manyame fili se oye king of kings Already doing it. Yes. Already doing it. Because of jealousy, Joseph's brothers weren't able to detect that they are stars. There are some people who are born to be stars, but because of jealousy, they forget their stars and attack people with no stars, and people with no stars rather become the stars. So obi nyante asemanase eye Katakyiefm live worship baby a wo biara ka kire wo nwa no kan kire obi no kan kire obi se ye nyina ye beboma sori nyankropon no onu a osoro ni asase ewo no onu a na no nante poso no a nasuafo no hwe no a omo ye surprise no sa nyankropon no ye ba be sori no entitie ye se ye koto ne sori na se de o man nasuafo no timi ye surprise a omo hu no ewade nyankopon so the surprise betu obi abrabo so. Minister Justice Onyam nepa Odifo Joseph munua no o hu se Joseph o akasa o hu se no o ye stars o ahoye nti wan kasa no ade wuwu mu no wan kasa wuhu no and you begin to attack unnecessary things.
What in common as it? Metas so different. And Tichran say, Joseph Ubaya obey Diane Chile. They started to attack him. Why? Because of jealousy, they forget that they are stars. On the Wunyana, one and Namno, a woman say when I were penny dear, now so no, what we are penny no, who could have the baby, now so show Wunyaketwana, was a mupiana, and Kofu Wunyaketwana some day, but who him say is because I said, who saw Wunyansa, who didn't pay, you know, you are the star paving the way for that, brother. No. Enti se ni munyam ne ba ye beka se ehwan na de ba ye eye wo na wo so wo nua nsa na odi ni pie na nkofu bi mu ko hu no e na wo beka se akure ni ho ofe e na wo beka se da bi akure okuta ade bi ye extraordinary enti ye betimi aboa no akure bo okuta talent bi enti ye betimi aye den aboa no e na wo nua no so no so wo nsa but because of jealousy ninti no wo nua na anhwe se onu momu na eboa ho but onu ne share the outer part of it. Enti wo hwe ya na wo se da bi se memi de wo be pie na se wo be kokonya se eni munyam ne dia ene lala efiri ne kure eni mati biem eye jealousy. When wadam fu bi be pie mu pie ye na no mo ye mamienu nanso mra mu pie ye no wutimu se wo na wo de wadam fu ne ye de ekọ bia ho wo na wo so wadam fu ne nsa introduce no ekọ bia ho no but because se wadam fu no koduru ho no wadam fu no kuta an extraordinary talent, extraordinary grace and gift bia eboa no nanso no ahoye enti wadam fu no sha se onya grace onya nkofo anim adom ne enti no one shall say, and the Munyamana eba ma one cassa woman, but one shall say, and the Munyamana, or say, what down for no any Munyamu chair wuntino. One sound wa ya baby room, and some wa ya no so a big woman. On say, I must say, what down for no day, what you want through what down for no. I'm a what down for no baby dimu, and they won't mean con because I'm yenti, who could din who con concern, I'm yentino, one more year, what you say, oh, my down for near day, ain't chanko, but Kaine who say, Chalana Miati. As said, watching Grante Woo Crantano into a nipper biara adjumboni woni trimbiana. Chirana miati as said, your nipper biano, Diogun, and one abede, and one albita. Jealousy. Jealousy. Ahoya. Ewradi Nyankopon shire obia. Onyankopon mo obi biara ni ye. Katakyie live worship. Nyame mo obi biara ni ye wate. Ade bi eda wakoma so biara mebɔ mpa ye ka kye Ewradi Nyankopon se wonye de wonye ma wo. Onza ahoye enti no wan kasa no abrabo na wo bo no enam ahoye enti no wan kasa wo hu de wo se wo ye ahoye enti no wan kasa na abrabo na wo bo no wo se wo nue tu anamo bi kura na ye dey esa ya wo ya but wo so nim se anamo na wo nue ni tu no you are not watching the later glory. When the later glory comes, one ebeba yeden ebeba ma no enti twere ne se Ewrade Nyankopon Yesu Kristo ba asase we so no eye ne papa ene granted no the permission to come to this earth to save mankind from their sins. Enimonyam no eba ye no ye bodin na ye bo papa ni din se eye otwedi ampo Nyankopon ne ba Yesu Kristo no ye bo ane de papa ni din ayeden atare ho because the father gave the permission, the father gave the go ahead for his son to come down and die for you and I. Oh ya dodo. Okwaka osuha no asoha, but you forget to know your position. Senka Joseph munua no ehu omu position say there be daye ya ye nwan aba bekin ye mfemu aba ye ndidi usi no Joseph say go so daye no no ohu se nsoro ma ye den ekoto sore de owia. But omo musa omo say eti ensoro ma no die na si akiri omo hu se there be ensoro ma no kura say ye den esombo.
But a number one year into they were blind to see that they were stars. We ni pebia, we nyatwum. And one year to me, my nyatwum, Jaina Emwa. And 1 year, etimi ma oye nyatwum. Ade twase wo ye no, ade twase di mpuntu de bra wo bra bomu, ade twase di mpuntu ni enidie eba mu nyina ma bra bomu. Enam ho ye nti no, you are not watching the later glory. Eni monyam na ba ma hwan. Enti twere ne se mra omo anhwe se omo ye stars no, a omo koton omo nua Joseph no. Bible say Joseph ye den ekopre Misiri masase so. They say one say almost as a bay and qua ever only an enemy. Almost a bay and qua. Almost bay and qua. Yes. Because they didn't watch the later glory. Yes. Minister Justice, they didn't watch the later glory. And a Kwame will free her. Did that in Kasuaha? Enti Joseph kopie Misiri masase so. But he didn't give up. Abraham will never give up. People will hate you for no reason. People will say things about you for no reason. Enipa be di wo for enipa bi be kan sem bi, enipa bi ko akose sumase ya kan sem bi afa ho. Nanso never give up. Chirane so onu ankasa ne nnuanom ton. Enti mpanyimfo bu baby se asantefo nwoma etire num chichemu aduasa miensa no ose nipa abo bi beka wa no ofiri hefa ofiri wontomam onipa na woni ne koba no onipa na woni ne ka wo suma asem no onipa na woni ne di nkoma wonim se this person I trust this person no send nipa no aso besa afọ wachi akwa ka asem foforo. Never give up. Yes, never give up. Never give up. Omo to Joseph ko pie Misiri asase so na Joseph ko pie ye sa de asema sa akwakoto no so abra wonim ho hwe empempi ni etimi famanie bi ma ade wei wan kasa wo yi wanu bia nya dai enye asam no wa wonim se asem we pa de wodi bempa nanso how yesi afremu asam na ka asam no wan kasa wonim se ade we che se uka bia nipa na ye na adwun so won dey ontie. We have people who are wolves in sheep clothes. Awurade nshira wate baabi a wo bia wachima wo fidie na to Katakyiefm. Aye Katakyiefm live worship. Minister Justice wo fi ha. Enche wo betie sim. Never give up. Joseph wa mana bama anya den emu ni nwanam ton no omo de ne koto omenem amana no kura na ko omo de ni tumu no na ko omo expect se nka Joseph nya den onwu ntam menanim nanka ne da ye so no nya den emem. There are some people who are against your dreams. There are some people who are against your motives. There are some people who are against your decisions, but they will sit down with you thinking say ade we de wo kan eya sempa ewom se omo no watena se aka asem no ewom so omo no watena se di nkomo no nanso omo tirimu no omo adwim no eya adwimfi ene wo omo tirimu omo ye nyaatwom Awurade Nyankopon se menka nkire wo se ma wo ba mumu wonu omo be di nkomo de wonu omo be kan sumasam de wonu omo be che wonu omo be che wabra bomu nsam de wonu omo be che nkomo bi de nanso no awieye no omo be kwakoyi wa ma Awurade se menka nkire wo se ma wo ba mumu. Never give up.
Obuko yi Joseph emaye emye de no kwato amnemu because of jealousy. Joseph's brothers didn't know that they were stars. They were blind to see that they were stars. They were blind to see that they were the one who paved way for their little brother to get to the limelight. No muso ba benye numunyam no. Enti nka wo behu se Awurade Nyankopɔn animunyam odi to Joseph so no. Enka de beba beye ne se de bi ni nnuanom na omoboa Joseph ye den. Ema de Awurade ani suade hu no eba mu ma no no. Wo behu se na Joseph aye den ama omu position. Joseph be wo mo because omu beka se Joseph beka se emra na me ya abofra na me nim hwe no. Me nnuanim na omu so me nsa na omu ye den. Omu di si mapon madwa so. Ye woni pa bi mu ha de wo ye ma omu no omu nka yo. Nya twumfo ema wo ba mu wate wadamfo bi akoyi wama sister brother ma wo ba mu wonu obi adi asuma sem nkomo wakwakoyi wama ema wo ba mu wonu nwa bi adi nkomo bi se nka wo kura no nka wo pese wo ye business bi nanso akire no wonwa na fa akire no wo ye sa business no wakwakohu ema wo ba mu kwame mia keyboard no so ma me wate ye woni pa bi mu o mutimi bi o ma no na o mo kan nsem bi ensem o be bie na no obeka no no anim se nsem ade we enimu nanso no o kan asem no obi betimi akodi obi akodi hu konkonsa obi betimi akokan ho asem enimu obi betimi aka asem bi asem onu ankasa onim se asem enya asumasi na kan ye nanso wakoka asem na fa ho asem no so okoka fa ho no wuyi wanu bia enyedan enye eno na bi tu Joseph no but Joseph never gave up. Bible so omo ton no na okodom ne koto am na donko bi na ko mo hwe so wongu no omo enyedan anwu omo nwanum ba ko timi gina ka se dabi yenya yenwa no wo ha ene nkofo ye omo ba yenton ne yenyedan ema nkofo no na twere ne se omo ton no ma Joseph kopie Misrim na enam so ma Joseph ekopie Misrim asase so no Bible say okopie ho no Awurade Nyankopɔn adoma ode dum Joseph no ema ne timi koka ahintasam ekire Pharaoh ema nam so ma Pharaoh ma Joseph position. Never give up. The Uradia can't find on Chenet a betchenens when they ain't coward. It enemy basa me show being crying. Me basa me show being crying. Me basa me can't you be say never give up. Say Joseph a man a bemu, and when I tono, ya didn't go to a face, and then I yakadi in engine. Joseph a man a bemu, I was no a bemu wate. Woni nipa bi nam o kire ne ho woni obi nam ahoya woni mu woni obi nam onya obenya nkura nanka wo kura de wo ye no kura no nanka ahwere nanso Awurade se ma wo ba mu nyadai emu. Look at the later glory. The later glory. Enti Yesu Kristo ba asase wesu no Bible say ye na yakayaka die bebre emra eduru ebere no so kura se ye kwa akosen no ede na san asenua no so no twere na me yeti asese enipa gu ne ho few enipa di ne ho few yetete ntasu gu ne so eye na yakayaka die de nkasa eche ehye no ema moja epram no nanso he looked at the later glory. He looked at the later glory and to ban ni so hwe so no ene wo se agyafa won bone che won na wonim de wo ye den wo ye because Christ was looking at the later glory. Emma wabamu na nipa bi mu ye nyaatwom. Se wo tie ase se enipa ya beto omu asase wesu no omu ye nyaatwom a ade bia wo ye bia no you be fully focused. Kwa mi keyboard no so ma me sa. Kwame miaso. Oh Jesus. Kwame mia keyboard. Kwame miaso. Kwame mia keyboard.
Kwame me keyboard no so. Kwame me aso. Yes, so oh Jesus.
Midas. Yefri yakuma munina. Yefri yakuma munina do. Euradia. Yefri yakuma munina. Euradia yakuma shira. Euradia yakuma Mama wadu no abusama Midas wadi ene ya sifo hina ye mi frima gube munina ni frima gube ajibo akase yamina Euradia gube Mama waduna mugama myo Mwaji minima Zipo Ninara Ye mi frima Bumemo Yefri yakuma munina Eni ajibo Yefri yakuma munina Justice si honi bie Yefri yakuma munina Wama waduna bugabu Waji minima Ziponi nara Oh Jesus Mi frima Gumamu Yakuma munina ni Enima Dimu Nagaze Yamina Oh Yeria Yefri yakuma munina Midas Emiraya wonkway Yeme yera Midas Samadu Euradia Yeme Justice what on your Nyonya Justice to you. Oh Jesus. My God. And the Monyamoni and the Midas. Oh Jesus. Oh Jesus.
na me catch it. And then I am on a sweat. What do you free about for some? Why are you? Just as I did and I go for you, and then I am on a show. Chirabu. Yes, we were saying, and given you know what I am. And then we are and oh Jesus, yes, we oh Jesus, oh Jesus, I am for him. oh everybody, Yemanu so oh Jesus, yes, when I am woman is so yes, oh, he be around so me that's what yes, just as a water.
the man did them preaching and I'm your best. Me that's what your man did them preaching. That's why the man I'm going to walk down. Your man won't die. My God. Just and I'm the one here to man, the demon, the man, the demon, the demon. Jesus, oh Jesus. Thank you, Jesus.
Yes, you are me. Everybody knows I am. Oh, my Emmanuel. Oh, What did you do? Jesus. On a one of others. Oh, To be denied, you are there. I did. I need the mother. Radia in here to ring Jada. Oh, my Emmanuel. Lady Manos, I And Radia one and say, Sansana in here to Jada. Oh, Jesus.
Midas.